Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-4 halaman 7. Ada Bu Sulami. Bu Sulami. Bu Sulami mah yang sabar kata Bu Aila tuh, sabar katanya. Asalnya Bu Aila juga lagi ini, lagi apa tuh padinya lagi dipanasin. Hujan terus jadi nggak jadi-jadi. Ya Mbak Ulfah, dimulai Mbak Ulfah, Iya, silakan. bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir Hmm. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Un, Bun un, un. bun, bun, atuh dari kanan ke kiri, bukan bun, un, Bun. bun, ini yang ini, terus bun, bukan bukan kebalik kamu, dari kanan ke kiri, kalau Arab itu, Iya, Mas. kalau Mhm, Latin dari kiri ke kanan, ya. ya. Babi bu, Babi bu, ban bin bun, ban bin bun, sasi su, sasi su, san sin sun, san sin sun, amilu, amilu, amilun, amilun, basyirun, basyiran, nazirun, nadhirun. Dari ke atasin dulu. kod, Nah, ini. ya, Ya, silakan. ya. Kodiru, Qadiru, kodirun, qadirun, nasihu, nasihu, nasihun, nasihun, rohiman, rahiman, rohimun, rahimun, gofuron, ghafuran, gofurun, ghafurun, zahabin, zahabin, furotun, furatun, zulumatin, zulumatin, solatun, salatun, alafatin, alafatin, salah alafatin mah, maaf, alakotin, Pak Ustadz, azim. mm, Alakotin, alakotin, terus humazatin, humazatin, gisyawatun, gisyawatun, syafa'atun, syafa'atun. Iya, kemudian pinter kalau yang rajin mah nih. Kadang nggak iya, rajin aja nih, saya lupa. mm, Giliran lupa. giliran sampai pagi, giliran dia punya jadwal. Itu pun dia mah tidur, handphonenya aja yang nyala. Ya, saya Kemana Pak tahu. Ustadz ya? Iya, sampai pagi. Saya bilang, aduh lupa masih ada nemenin. Tapi seneng aja ada yang nemenin. Padahal orangnya mah udah tidur, udah kemana nggak tahu. Tinggal tidur. Mm, Iya, mm. yuk terus. Hazi, ya. Hazi sumusa, Hadithu Musa. Kemudian. kirodatan khosi'ina, Kiradatan khasiina. tijarotan hadi, Mm-mm. tijarotan hadirotan, Tijaratan hadiratan. munafiqina munafiqoti,
munafiqina, munafiqati. Kemudian faqala li sahibihi faqala li sahibihi wa azabun azimun. wa adzabun azimun. Kemudian ini nih azabun. Azabun golizun. Azabun ghalidun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Latifan khabiron. Pendek. Latifan khabiran. Latifan khabiron. Kemudian Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Ila azabin golizin. Ila azabin ghalidhin. Kemudian Qanitatun hafizatun. qanitatun hafizatun. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Bagus. Tinggal latihan aja ini mah. Yuk, yang ini. Dini. Dini. Daini. Daini. Ini. Aini. Mana ini? Ina. Ini. Astagfirullahaladzim. Ya. Ina. Aina. 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 Kifa. Kaifa. Pendek. Kifa. Kaifa. Kifa. Kaifa. Kifa. Kaifa. Hisu. Haisu. 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 Lisa. Laisa. Lisa. Laisa. Giro. Gairo. Ghira. Ghira. Kemudian. Ini. Khiran. Khairon. 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 Khiran. Khairan. Gibun. Goibun. Ghibun. Ghaibun. Kemudian Waro'aita. pendek. Waro'aita. Wara'aita. Ligoizun. Lagoy neng. Ligo we ah. Lagoizun. 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 Kemudian Maimanatun. Maimanatun. Lahu syai'un. Lahu syai'un. Zaituni. Zaituni. Ainaka. Ainaka. Kemudian Kemudian Pak Ustaz. ya ini jazai. Jazai. Jazaina. Jazaina. Bimusoitirin. Bimusoitirin. Fadainahu. Fadainahu. Kemudian
10. Silakan. Li'ah ya. Li Adama fasajadu. Li Adama fasajadu. La taro fiha wajan. Salah. Penekanannya salah. Coba hati-hati ya. Jangan Ya. buru-buru. La taro fiha iwajan. La tara fiha iwajan. Iya. Iwajan. Ain. Iwajan Iya. gitu ya. Ya. La taro fiha iwajan. Kalau berhenti panjang. Iwaja. Kalau berhenti. Tapi kalau dibaca apa adanya jadi wajan gitu. Ini kan ikro berapa ya? 4. Oke, kalau memang mau Iwajan. latihan di ini boleh juga ya. Latihan diapain? Dihentikan. La tara fiha iwaja. Sok latihan gitu ya. Diputus dihentikan ya. Enggak apa-apa ya. Baik. Diulang. Dihentikan aja. La ya. Mm-mm. La taro fiha iwaja. La tara fiha iwaja. Hentikan semuanya ya. Boleh. Kemudian. Fajama'a kaidah. Fajama'a kaidah. Tadi agak cepat Kaid. ya. Fajama'a kaidah. Fajama'a kaidah. Kemudian. Li gulamaini yatimain. Ni-nya jangan panjang. Ligula maini yatimain gitu. Li gulamaini yatimain. Main madlib ya. Main. Ligula maini yatimain main jadi madlin. Kenapa? Huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ya, nanti kamu ulang ya. Ini Pak Aris sengaja kamu bekelin lagu ya. Iya. Jadi lagi kerja di showroom, jangan dengerin goyang dompet melulu gitu, ngaji gitu ya diulang-ulang. Biar berkah gitu ya. Bainahuma la'ibin. Lahnya kan panjang, Neng. La ibin jadi badal disukun. La'ibin. Ya lagi. Bainahuma la'ibin. Bainahuma la'ibin. Gitu, Neng. Jadi panjang ujungnya karena jadi mad hadir disukun. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Tulis tuh yang kayak gitu. Kamu punya ikronya kan? Punya bukunya? Iya, ada. Nah, di sini Nggak kamu punya. tuh beli cuma 15.000 paling juga di Senin tuh banyak. Ikro Iya, kertasnya. Kenapa? Kalau aplikasinya kan nggak bisa ditulis-tulis di situ. Kamu iya, coret-coret, coret-coret artinya diisi, ditulisin gitu ya. iya. Ini ya terus Yaki yakiduna kaida. yakiduna kaida. Nah itu itu mad iwad ya. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Nah ini mad iwad ya. Hanya Iya, dua fathah, dua iya, kasroh, dua domah nggak berlaku. Dan selain di tamar butoh, kalau di tamar butoh nggak ngaruh. Dihentikan tetap jadi sukun jadi ha. Ya ini tamar butoh yang bawah nih. Kemudian bima. bima tufiduna fih. V-nya jadi panjang, mad dari disukun. Iya, Pak. V terus Fih. do-nya
Do-nya jangan dal, tapi do agak lembut. Bima tufidhu, coba Do. tufidhu, Do. 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 Bima tufiduna fih. Bima tufiduna fih. Kemudian Bi aidi safaroh. bi aidi safarah. Kemudian Li ila fi Quraisy. li ila fi Quraisy. Kemudian Wa qalu ya wailana. wa qalu ya wailana. Kemudian kasih Yaqulu dulu. ya. Yakul silahkan. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani. Kemudian Tayran ababil. Thairan ababil. Kemudian Fakaifa kana nakir. pendek. Fakaifa kana nakir. Ulang. Fakaifa kana nakir. Fakaifa kana nakir. Kemudian La raiba fihi huda. la raiba fihi huda. Iya, Hmm, yang ini Neng. iya. Bu, bau. Oh, Bu, matobi, bau, lin. Lin, huruf lin, harfu lin itu setiap huruf yang berbaris patah dengan waw mati atau ya mati. Bau, bay. Bu, babi, bu itu matobi. Ya silahkan. tuba, tauba, Tuba, tauba, sufa, saufa, sufa, saufa, jufa, jaufa, jufa, jaufa, luha, lauhun, luha, lauhun, soma, sauma, soma, soma, riba, raiba. roy, bukan rai. Oh, sorry. Roy Martin, Riba, bukan Ade Rai. Rai mah lain lagi. Roy, Ade Rai, ya ini Roy, Roy Martin, Roy, Lin. Roy Martin. Ya, Ya. Riba, roiba, riba, roiba, mata, mauta, mata, mauta, lila, laila, lila, laila, ana, auna, ana, auna, aina, 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 mau izotin, mau izotin, bukan mau dijedotin li, ya, mau itu kurang sehat, mau dijedotin jangan, mau iya, izotin. Kemudian li zaujika, lizaujika,
Auha laha. Auha laha. Masyau fihi. Masyau fihi. Akhawaika. Kan dihentikan. Akhawaik. 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 Kemudian. Mau'udat. Mau'udah. Gitu. Mau'udah. Mm-mm. Mau'udah. Kan baru kok mau udahan gitu. Mau udah. Jangan dong. Mau udah. Mau'udah. Mau udah tuan jika dihentikan jadi mau udah. Tak marbutoh ini tidak pengaruh. Apapun barisnya mau tati, tu, tantin, tun. Dihentikan tetap aja jadi hak. Mau udah. Kemudian ini agak panjang nih enakan. Ulpa kalau berlagu udah pinter banget ya. Disuruh sering nyanyi-nyanyi ya. Di kamar mandinya. Aduh, Suka kagok nih Pak Ustadz. Kenapa? Dihentikan Pak Ustadz ya ini ya. Dihentikan. Iya. Kan sebetulnya mulai Iqra 4 halaman 8 tuh harusnya dihentikan sekarang aturannya tuh. Cuman sayanya masih lupa-lupa aja. Gitu. Dan lebih enak. Ya, coba hentikan. Wa kadzalika auhain. Nah, kalau matobi'i dihentikan pada asli Haina. tetap dibaca apa adanya. Ya, lagi. Wa kadzalika auhaina. Wa kadzalika auhayna. Kemudian Sami'un alim. Sami'un alim. Kemudian Fiha Fi-nya panjang. khalidun. Fiha. Fiha khalidun. Fiha khalidun. Ma baina aidihima. Nanya pendek. Ma baina aidihima. Diulang. Ma baina aidihima. Ma baina aidihima. Kemudian Wa kanu qauman alin. jadi akauman wa kanu kauman hanya oh ya baris ini bukan punya alif tapi punya kof kau ya bukan akau tapi kau kan kalau akau berarti harus ada baris dua dong di sini tuh wa kanu kauman jangan akau ya. Kauman. Wa kanu qauman alin. Hanya berdiri kalau dia panjang begini Alin. alin. Wa kanu qauman alin. Wa kanu qauman alin. Kemudian Wa kafa bina hasibin. wa kafa bina hasibin. La syai'un ajib. La syai'un ajib. Mata'an ilahin. Mata'an
ila hin. Utia O-nya panjang. ut U-nya panjang. u ut Utia Musa wa Isa. Sa-nya Isya. panjang. Kalau mad asli matobi'i tetap aja panjang ya. Utia Musa wa Isa. Utiya Musa wa Isa. Aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Kana aliman khabira. Kana aliman khabira. Yawma izin khashi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Wa sahibatihi wa banih. Wasahibatihi wa banih. Radiyallahu qawla. Radiya lahu qawla. Pintar Ulfa sekarang mah ya. Ustazah Ulfa Ningrum. Ningrum, Eka Ningrum jadinya. Ibu Eka. Kamu kalau kadang sukanya suaranya nggak bulat ya, agak melewer-melewer gitu. Kayak manja. Ya, gitu. Kayak Mbak Eka tuh, gitu gede. Ya, mimati lam. Am im Am im lam lim lum. lam lim lum. Kam kim kum. Kam kim kum. Ham him hum. Ham him hum. Awalam. Awalam. Amruhu. Amruhu. Alaikum. Alaikum. Alaihim. Alaihim. Zalikum. Zalikum. Ro'auhum. Ra'auhum. Hamsan. Hamsan. Jam'an. Jam'an. Godobi. Godobi. Fauqakum. Fauqakum. Hamlan. Hamlan. Kaidahum. Kaidahum. Terus? Khamsatun. Khamsatun. Kalau dihentikan jadi khamsah. Bainakum. Bainakum. Kenapa ragu? Tetap ya dihentikan. Bainakum. Kemudian. Azimun. Dihentikan jadi Azim. azim. Kemudian. Falahum. Falahum. Tetap dihentikan. Gak dihentikan tetap begitu bacanya. Kemudian. Surah. Surah. Dibaca padanya suratun. Kemudian. Haulakum. Haulakum. Hayah. Hayah. Imri'in. Imri. Imri. Kalau dihentikan. Imri'in dia baca apa adanya ya. Imri.
Sekarepmu ya mau dibaca dihentikan, mau di ini. Sekarepmu. Yang ini semaumu, ayo. Wa asarihim Wa asarihim zamhariro zamharira. Oh, boleh terusin. fa Ya. fagoshihum Fagosyahum dari mana? Fagosyahum. fago ya fagoshiyahum Fagosyahum. ro'aitahum Ra'aitahum. solatihim Salatihim. khasyi'un Khasyi'un. Jadi panjang kalau dihentikan panjang jadi mad Ustaz ada ya. disebut. Ya, ulang. Iya. Khasyi'un Khasyi'un. Kemudian. wa aidikum Wa aidikum. qamtariro Qamtarira. ro'au ayata Tuh, kamu mau diapain? Mau dihentikan, mau dibaca apa adanya? Ayo saya tanya. Di sini dihentikan belajar. dihentikan. Ro'au ayah gitu. Kalau dibaca Ro'au apa adanya, ro'au ayatan. Tak. Tak ini tak marbuto. Jika dihentikan, bunyinya jadi ha, jadi sukun. Ro'au ayah, apapun barisnya. Mutan, mutin, mutun, muta, muti, mutu, dihentikan tetap aja sukun. Ro'au ayah. Ulang. ro'au ayah Pendek. ya ro'au ayah salah. Ayah. Tenang atau tenang. Ayo, lagi. Tenang. ro'au ayah Ro'au ayah. Kemudian. yumitukum Yumitukum. solawatihim Salawatihim. sam'ihi Salah. Sam'ihi. sam'ihi Kemudian. mumziruna Salah. Mom. mumziruna Tiruna. mumtiruna Mumtiruna. Kemudian. akhawaika Akhawaika. Akhawaika. gaurukum Salah. gaurukum Salah. goi Gaurukum. Goy. goi goirukum Goirukum. wa zam'anun Wazom'an. Katanya dihentikan. Kumaha yuk teh. Kan kalau baca Udah lupa Quran mah mulu. dihentikan. Nenek baru gak umur aja 27 dan nenek. Kayak baik Nenek. aja. Oh sama Baika sama ya 27. Cuman Baika mah udah melanglang buana ya. Udah ke Jepang segala. Iya. Kemudian. Momedauda. Salah. Mumdauda. Mana? Terbalik berarti tandanya. Lihat baik. Momdu. Ya. Bukan mom, tapi mam. Mamduda.
mamduda. Mm-mm. Imanihim. Betul, i-nya panjang. I-nya Ya, panjang. ya. Imanihim. Imanihim. Fi kulubikum. Fi kulubikum. Maimanah. Pendek. Ya, pendek. Maimanah. Maimanah. Bi amwalihim. Bi amwalihim. Tumari fihim. Tumari fihim. Za'amtum. Za'amtum. Fada'auhum. Fada'auhum. Pinter. Anak siapa dulu? Anak asuhnya Mbak Eka. Pinter lah. Ya. Ya. Yatanaza'una bainahum. Yatanaza'una bainahum. Qulubuhum fi gomrah. Qulubuhum fi ghamrah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Fadamdama alaihim. Pendek. Fadamdama alaihim. Ulang. Fadamdama alaihim. Kemudian. Iza ra'auhum qalu. Idza ra'awhum qalu. Haitsu la tarawnahum. Haitsu la tarawnahum. Libasuhum. Libasuhum fiha kharir. Harirun. Kharir. Libasuhum fiha kharir. Libasuhum fiha harir. Yauma izin khasyi'ah. Khosyiah pendek ulang. Syi'ah. Yauma izin khasyi'ah. Yauma idzin khasyi'ah. Jahadu bi amwalihim. Salah. Diulang. Jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Kemudian. Laisa lahum to'am. Laisa lahum ta'am. Afa'asaita amri. Salah, tanya pendek. Apa asaita amri? Afa'asaita amri. Afa'asaita amri. Solawanihim yuhafi. Solawatihim bukan solawanihim. Solawatihim ya. Solawatihim yuhafizun. Salawatihim yuhafizun. Kemudian.
yatakhafatuna bainahum yatakhafatuna bainahum alaina hisabahum alaina hisabahum. Tinggal ngulang-ulang ya. Udah halaman 15, dikit-dikit terus ulang-ulang terus ya. Udah banyak kemajuan kok, groginya sekarang udah hilang. Cuman jam terbangnya aja karena memang kesibukanmu ya mungkin. Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.